Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdullahi mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah pada Sabtu 22 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung saat Teheran memperingati Hari Industri Pertahanan Nasional di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Abdullahi tampak didampingi PLT Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Sayyid Majid Ibnu Al-Reza. Abdullahi memuji Kementerian Pertahanan Iran yang dinilai berhasil memproduksi peralatan militer dengan teknologi yang lebih canggih dari sebelumnya. Ia juga menyebut jumlah senjata yang diproduksi dalam negeri kini semakin meningkat. Media Iran tidak mengungkap lokasi pasti fasilitas produksi rudal bawah tanah tersebut. Namun disebutkan bahwa produksi senjata telah meningkat hingga 3 kali lipat sejak perang, terutama untuk drone bunuh diri. Sementara itu, media Israel Yerusalem Post melaporkan bahwa peningkatan tersebut membuat para pejabat pertahanan Tel Aviv terkejut. دوستان عزیزمون در وزارت دفاع صورت دادن و وقتی آدم وارد اینجا میشه جز کار و تلاش و در کنار اون شوق پیشرفت چیزی نمیبینه. به فضل الهی با همت کارکنان و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارن و از کیفیت بالایی برخوردارن، هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو به مرحله تولید برسونن.